kata fa pomile le fi egbe mebede dolele o le jojola la mena me o ba minyande a menye gbedodora kwe wone olo oh lamef akwa lamesa fefede enyo yevo yo ndebe aerobics yakomi ava hefe ai gym ano gaganga ohe be mille la mesa fefe wa evo eken egalengona gym tomioku mede ne hore jibele sigba si akpe gade na dokuyo be ele bobobo hwenko meto hele dolele nyara le ofe alame mi de kuku na yebe me la koda ore you dey do yourself ela be ofe group da ava adu enwede judges o wa ne mark nwede gake voting la awebe de o mahi afi ke alo te fe ke ti be yakpole la o ma kpole fi mo ta mi de kuku mi dakola alebe america o wo vo fifi la ikenye ma o menyo bobobo fe ha bobo a wa wenye code number 6 aha ta me de kuku mi jagba mi adakona mi ahwe ameo be wa aduji group de sia de mi dakona amemi ola hweme hele mi akpo le tvg mi de kuku mi dako again Ghana fisi afi abrochi mi dakona mi ahwa meo akpena mi be mi we sigbetutu America o ojebe ma yo fifi la ya net pede onyala ejebe ma mlo ayin gba hafi anyiba na wo fe fiaga ela bena ehwatata wona okata wole togbe afede wi enalia manyiba now mieto asogli unity and love bobo habobo the second runner up for last year's championship. Minamia ho play asikpoli gade.
We have about 4 minutes. As a minute, 1 minute. Okay. One na unity and love. Right on time. Ojagba. Oh, asogli tome la pie mewa. Asogli ome la pie mewa. So far, enga le kwakome. Mie vivi seme. Mie vivi seme. Alors ma mie vivi seme. Mie ine mie pe wonaji.